Wakili uri nkuma muno ndene na kaunti ya Meru na tungi nkwariria ni mtu baingi baije lakini of course kirege karo twithara twikuretera rutere rwawe rurotizi apart from kwithira ni wakili na tungi nkwariria ni wakili muthomi THIANKOLU na turi nja kwawe wakili karibu sana acha gwita wate nkurirwe intura na wita wa kamu turi itawa Kamburu na turi rie Kivulene sub location Kiwandi ya Mbeu ndio Mbeu wandi turi. Karibu sana, thank you nontuba gutuhost na mbokethia Meru tukiambiria. Meru mugeni kankugutakia mwaka umweru uyu moya iwe na manto maya ya ufanikiwa wa mtu naraitangwe na nkaua kinya TV-ra na kamemekara Stella Karimi Kaunti therari tukawochi na tuwa supporti mwaka yoyo 2023. Thank you so much. Yes. Wakili batu tukona era nara sheriene ukigamba lakini naro twatha kwitha tukumenya kiri bara no ntwamiro bengi amshwa batikwize muthomi THIANKOLU bwa mbere no na chiariro aturi muthomi THIANKOLU i mwana tu atigania ndachiariro ntura itawa Nkirithia thoko nera itawa Kenjai nende ndathomere Kenjai primary KUUMA class 1 mwanka standard 4 na ndachiari tunde mwana wa kawaida tweta thukuru na mauru utekirete iratu tochiari muchi utina uwezo kinya buriku ndikana iteru toria nyumba chenyangi na ntaka naitwathere tu tukiria maisha yara ntobe inge baria iteru 19 unda chero 1980 tariki 22 Jamhuri ya 11 kuru ende na miaka 42. Wow. Miaka 42 November kulokere barua kwe teko ndo no special buri kwa about yoni ndacheriro ende mwana wa kawaida wanto wa kawaida barangu kontu iba yetu asla iriwe Kenjai ndo merete ndo mere primary datu to KUUMA Kenjai to ya to dhamira nambeu Daya chukuru ito Kivulene primary au. It is a normal public school. Dau maunde ita dhukuru ita wa Kiriene boarding mekindori ya cross yo autu fact ito ita mauru. KUUMA Kiriene ita chukuru ito Miathene boys. Ande riembara gena ntumbera kanda dhilionka tieni no ndoka elia. KUUMA Kenjai kuya ita mekindori ita Miathene isaku. Kavere ende kanda dilunga ko andoma boroye kadra ndare criminal ndonda de dhukuru nyingo ngabera pana ne kato da madama ende lakini to settle yao ende de resident Mbeu ward but no ndo istorunda kuera family to teno etreti ni west babu jironke tatigane ko mbag beta remore siasa bakendo mpora Bera waya Kenjai hinjande waya Nkomo hinjande waya Mbeu hinjande waya nara kivina dhona bera ikwa ichiaro betu iba mdodo nya kono njembe de ande basically uti no nin beda bet me awita tiani west constituency medirato wetu Wakili akuma Miathene wetre law school kaina wetre ndikuma Miathene ndetre University of Nairobi mbere nentaiti kuthoma sheria ndeti kuthoma mechanical engineering ndewita ndethianga ma okwe semester imwe ukakuthira nkithoma manto mechanical engineering lakini ndikwaelia ndona manto yo yataithanairie na mumbire yokwa nyakwa nto baichingu ekethira ni onda itare akethira talent yangu iriku kwa mto ichingu ekethira ni kurita no wona mwana wabati kwa mwarimu no nto ene power kiu kuongewa lagyo ko no abati gochada mubire abarato na ba Messi nambi ndo kwende kinyadire inda kurukite na ngaitwa kuthoma mechanical engineering indetre ndona ngwe wetewetanirie na natural talent yao kwa na ivi atumrenda etanda vivia Nara University those days ni nyaru areko ento interfaculty transfer unde trenda change ndo manto engineering ndaeta kuthoma sheria na ndamenyere o meoe no ndamenyere ntebwira engineering no to those days kwa iskiri ndare no those days
mndona baiskiri nari mndona eteyo mno ende uninda na baiskiri erale nkanya mno baiskiri untuko mwende tanda mekura tairia nyuma nderi omechokiere mana ndejuri ndo kethe untumbo jogia tairia baiskiri mekurete bua na chokanire na baiskiri ere mene weta na the me weta nkabwa good mechanical engineer nonto kinyadri nkwata mathabu nkwata physics nkwata mbi the practical bit ndegore mojo kwani baiskiri nondo nere to Damascus moment origa na rapa oroite tabora ndamenya ningwa ndaiciambithio mewa ndachira ende ngwe uniete kubuya nira nambi na mumbere yokwa na talent yako ire mpe murungu na nonto indona kinyonde chukuru ndaomba manto aya debate no manto ya memory was speaking manto ya drama ndewe chokera nonto inde jore ngoere kombeke kubuya nira na natural talent yako na ibya tumere mbuende kanka change mu engineering with the law school. Yes. There's something about Meathene nguchemane na ntoba ingi muno mbira bathomere Meathene. It seems it was a good school. Yeah, my colleague ungeta ichungena nina confirm ambire bathoma no Meathene lakini now I've confirmed it is actually nonto na kidigero no Meathene miaka ethirie ukomiende tethirite performa boya lakini omba wethira tichi rekenya ndo aba muthomi THIANKOLU ndeka muntu kanini muno kuringana na ndo bara bauma chukuru eriko Meathene ngagura ni aya top 10 ne Republic of Kenya yonde really otetekio ndo boreko ngakwira ntoma banene mno bethe benenye presidential appointment ya Prona ya mwanda dhiribi athoma Meathene nturona etwa Dr. Kilemi Mweri athoma Meathene orona etwa Menjankiri athoma Meathene nturona commissioner etwa Reverend Samuokobia athoma Meathene kwi muntu ari munene mno ari munene wa capital market na Kenya Airways etwa Edward Ntalami athoma Meathene kokwe ntikumena atokarirwe chukuru yomba kwa top 10 ne Kenya yonde mwangoga ya thaiende the last time ndenda ilerie ndona minisko yo kinya mwanka 4 point something na chukuru ite toka thia ta KUUMA kurova ratanya baluveta bameriti watu kane anto nonto anto ama bongo talera meba nonto iba kuru anto ngio mboda ama batu amenya special lakini anto ba dirite bara anto ba nene mno the Republic ya Kenya na bauma chukuru eriko ende bo kariro kwa tu chukuru ya choka tu performa ya tu chukuru todo dari nonto Meathene ba tu dira ruare compete na MERU school kana na alliance kana chukuru jamu bemba oriko endo ya teora gumba ko kui Meathene ndathoma nante ndete wita Meathene wenda wita na ndete wita chukuru eta Nkobo high school na bia tumete wita Nkobo kwa Nkoko unfortunately na pasere 3-4 weeks ago no akorokete mno aretwa Nkobo ndende kana kanini ndendete mno ndaturangera baba ko no mwankambe kia either Nkobo high school kana MERU school nonto vo influence nonto anko kwenda mwendete mno ndenda tanathoma but mbaya mwaka yuranda gereti ni itera moya ganakia kwa tuiga MERU ni agane tugethire na MERU Central na ina Nyambene district na ina Tharaka Nithi district na mwaka undireti ya KCP 1995 dirigare ya nange takuote kwa wethira uteke top 15% no mwanko de chukuru en district na yao nu baba ma ke district nu itaru nanga mtrete the national school whether utete the national school those days we to chukuru ete within your district nanga ke are among the top 15% ke performance ya na baba garane dia one district in reko and oni ugro to ako ke Nkobo high school kana MERU school ke itangero jeri wegua whether utete the national school no they among the top 15% no mwanka we todo mere dukuru ere na kwa na of course na utigania
those days kutari na tiani east na west tiani are tiani yonde dugurera yare next best ya na baye ne miadhene secondary school na bunda ya diregu. Wow. Yes. Wakili yako thiria kuthoma sheria, you went straight into practice because your journey mwanka ukinyete no ntunande we very prominent mtoto kuonanga muno. It's a very long journey. Nkwere ndaumere mechanical engineering ndeta law school. Ndaru mo anabaka ibaraba umete nta MERU County. Baraba thoma sheria at least University of Nairobi. We were just about 10 kids. Deu kudhiria area kwa University of Nairobi ndombere kona reto second class honors upper division. Na KUUMA undeta kwa program wetu wa pupillage. Pupillage nira wetu awari kuthoma mauku na university no hata degree ya kwenda watu wa ofisi ne wakiri. Nigenda wetu we muthiata yoro na mutani athiata wa ila malajia we mukamatete chondo biawe. Nikendo meangwira practical boy that. And then the law firm tawa BM Musau and company advocate in Nairobi. The people the Kenya School of Law. Kenya School of Law with a postgraduate diploma. Na sharia Kenya you are kinyoga derawe na degree na law take look at program we Kenya School of Law. Otemea wetegerwa wedro wakiri akwambira nto kotini kana over advise officially as a law in the Kenya School of Law mwaka 26 ndadhiria Kenya School of Law that law firm yetawa Mohamed Muigai Advocates inonda anjerio practice sheria mwaka 2007 there advocate tariki 25 mwezi wa 10 mwaka 2007 ene ntugondere wakili de wakili namba 6580 kana ngiri dandatu manata na mirongo inana na banana wakili abandi mito wa Kenya omuntu noke ya nambe wena wethiri wari wakili ombere wandi mito Kenya nambe wete ya omuntu endoge age record cia I court registrar na Law Society of Kenya onde wakili number 6588 lakini ruariba kinyeto kwa 30,000 but my time runda itabra they were only about 5,000 people who had been admitted mbere kwa ndeta Mohamed Muigai yari law firm nene mno nyeru ari nene sana yeki mtoro na to Professor Githu Muigai na mtoto wa Mohamed Nyaoga. And I think kudra onde wakiri mashuhuri vile bia tumere mpa wakiri mashuhuri kudra nda kumere ke law firm reko uno ndo law firm nene law firm kwa ambiranto kuma dunia yonde kuma Australia wita China wita Canada everywhere waya kedri dirikari ne hotel level tota bidairia makezi ya dirikari dirikana to ke advise nya president ke bake wengo cabinet ya wito me advisor o kwende utonya Mohamed Muigai non to bo profile we law firm we are law firm nene iyo ndoro na muvira ukethera ukanjo chethera Ronaldo bakiwanga Lionel Messi ka Cristiano Ronaldo mtora ugakuthwania no ethiri nyetike chiochetha muvira mno lakini no ndonero opportunity ochethera league iri uru no ka shine na omba gothera kwi muntu nginyi chiochetha muvira kirwe lakini no ndo achetha league ite ona na kwa TV ne ote muntu inya atona platform ya kuoni anto nende mere momba wikumia mnoko onde wakili atare kana be the truth is ke maisha kwene element ya mbati na faith and chance ira bible you are the battle is not for the strong and the race is not for the swift faith and chance happen to them all and the men and the girbedo mebamba ko ikumia mnoba kona ka ioni nondo boy power ya kwa muno yubi tumere mpower kiri mnene lakini kwa rioma ni opportunity ndonere enjera na bainge batomba wetate batombo miona nondo te everybody yari ukwende ondari wakiri number 6588 akreando baba ombre duketo anabato ombre otonya Mohamed Muigai na bathatu wake from the whole of the Republic of Kenya
ende omba kuona mtu akona chance nje mno ende of course aja ini ende kaicheza kai nchamba mno of course it me utilize it and just by way of summary data Mohamed Muigai so that you know voya chance nena oni ambara akora mbere rako amba de Mohamed Muigai de ntadiri nyemeri lende de kwa wakiri de dire kwa ambira minister to ambe mogo kiri election petition the second case yare kwa ambira mtore to anjonji ora de chief whip of government ke parliament muntu munene sana the choka and my third case which I think nembo penere up yare case ya procurement ya Kenya Civil Aviation Authority case yare tende nene mno ya shilingi bilioni 3 na that time that was a lot of money na case uchi onde ndetere na ndeka kijana kindo tu kata ne akakumete sheria ne oro they were placed on my desk and there was Muthomi, these are your files oyo kia file check and go kwe buto era wa baibo na kero mtumo era pick your mat and go there orochi mess orochi video these are your files this is yours ende onda anjerie kwa wakiri yako na nwa TV ne magazeti ni nyantadiri meri lendembi ndingo ene na nkibitha kia mamba ya ntoba nene na bia toma kareko i lofa murende de no lofa munare lofa nyarware ne mostly one of the top 5 prestigious law firms in Kenya David the mamba yun and I think kuringa na oranda ya bitere with a lot of seriousness nambi then my career took off no ndonda anjeria mamba yara wakiri abainge bari ya Kenya miaka 20 va mtu akadera na practice ile miaka 20 na ta bidhe ambare muthemba uriko na ugo nde ya bidhe ntari nya 2 months mundora to ambana no mbere wakiri okwo ni okwambana no the very first case ya James Orengo Noreto anje Noreto Feroz Noroji Noreto Anjuli Soweto ba enjoy ndo over that oriko against you nanda ba jinde kaya na na kata thiri nyameri lesbi ngoene ndrikana Orengo ariara mno are nya wete giareta court of appeal ata court of appeal yangiri na uni so basically I was launched orona mizare la wait buruende andobange bandu geto tata imba munya no bautamaki baterone nyanda weta wijeshi ndona no kamutu but ni murungu nandingireta kya mankethera ntanjererie na de nyinge kana banjerie smoke to lova manga ya korindone fulani kare anga wethe kwando wa kolokanira bamwe bairete iriongo kombi no ndanjerie lova mirachia maju na takwende kondo githira kondo bonene bareo imbati ya mundo orango kwera the race is not for the swift and the battle is not for the daiterengo I was so successful onda urengare ko mbere ndio tonya ngwene on the 4th month of employment and it was a big car not a small car 4-wheel drive Diga nanda miurendre ya nyo vyu mwankanja ugo ni mze Diku media zana Nyamze ata ya tika kia what's happening to this young man Karando Illuminati Kana baba Robin Komana Ndi wakwe Ndadi ya Mohamed Muigai I really saw my life change so dramatically within a very short span Ndo igwende by 2 months unde mtoko wa mangazeti nende mtoko no TV nende mtoko interact na president ya Kenya cabinet ya Kenya PS ya Kenya na ikajana kanini na ni opportunity nda ya nonto nimba dikuo ndo boga ya kwa ile kinyare turari seneti yo no right like ambarera inda ere nyani anto yang kwa ile ko favor erenda bidairua Nigende nyabamba showcase no ndo nende mende mtara kurate nte kudwani mtoni ko ebyunti eri wachi mbita idirenge andi erende tuni ozeka na kuritaya na inquiry ya kinyamero mwana meru anko na mwana anko no ina talent ya wakiri omwe project rende no dai ko ata mwana unjara
twetha no ya mbaru the Supreme Court riri the Court of Appeal ni kende nya na nkamwaga time kawe make sure kwa time kwa address forum weriko ndi kwa Mohamed Muigai that year on the 6th month my life was on a roller coaster nkwere ondo cheri ndumete nje thini toria nyumba chenyangi itorara inyambara odho omba kwera ndo manto omba ileru are itoria ndre indra na nkongoni na ndua na ndi mauro yako na dhendwa na kila kitu ora mwana wende ontoro maskini edate Nigende ndikuria mwaka yo ndakwera ndere advocate 25th October mwaka 2007 28 mweri wa tandatu ndethira thirikari ya Britain ni ayana scholarship na scholarship yo ndukaba apply chio and nda apply I think 2 or 3 times tikona lakini the third time kotu kankwewa scholarship whether kuthoma United Kingdom kana Great Britain whichever you like na scholarship yare whether kuthoma masters na yare scholarship ndare aero kila kitu ndera wa pocket money nda kauriro nguire jonthe ngenda wikira nkewa irio na nkariro fees nkewa kurara na nkao yes na nyendre kandare aero na every month in the allowance maintenance nikenda mubothe ndi na majambi na jarimbe je nyingi mnongo goromba kuthwania ngo kurongoye no ndondare yawa between 92 per month to around 110 depending na ora student yes ndi murito na rwinde kila kitu ibunda itaitire kuthoma masters utakwende that time totari muze atari na kainya my brothers and sisters ibari chukuru ndigana twatha twena thina mnondera muze nyana ndere kinyambe ta kuthoma computer package ambere ndi murume no wo inda sukumiro kinya university na Kenya School of Law utauro kanonga kuja abange no bakinya no fomvo nambi lakini murungu aringa gyama no igwandona scholarship nderi kila kitu na watu kama majaran koria ndi ya maja mwana mwetonga ndeta na university ndetre kuthoma no ni mo university top 10 Britain enyoete in the world ni mo top 50 universities eto University of Warwick na yari university prestigious teka koro mtaoni kinyangeta mwere yoto yo amatu yunda yombodera mbeja cheta university yo inye tokende fyunkando tores tokiombo afondu ikemana to ndagoro lakini ndaringirwa kya murungu tu ndeto no tothoma na ama president wa Jakaya Kikwete wa president ya Nigeria ya Indonesia kwa kwetu ariana ba KUUMA otende nyemwe ulimwengu Vatari University unaniana ba the who is who na no ngokora manto amwichia ma ogera antu mno na ku anything special scholarship unde ya na wa ke University of Warwick yare na twanya tutanga tuna ke law school no ndondare law school yare atwane twile ake na twanya tuando ba apply from all over the world KUUMA Australia New Zealand weta Asia onde weta Canada weta South America dunia onde bore kariate ere karina temando akura no anga ingani akureria angambi iko apply tu no karingero ikia matalanto ba apply ten dunia yonde na itwanye twele na ndre wakanya kama twanye tu twana twele toko wa kweta kuthomera university